I dobro jutro i od mene i baš kao što je najavila koleginica Marija, nastavljamo sa nagradnom igrom Telenora koji najsrećnije Telenor korisnike vodi u London. I zato su sa mnom u studiju Adrijana Husić, ali tu su i Ana Vojvodić i Marko Ćetković, članovi komisije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Adrijana, za početak da objasnimo pravila igre. Da, ovo je već treći ciklus nagradne igre zajedno do Londona. A kao što korisnici su imali prilike da čuju u prethodna dva izvlačenja, ali i u nekim najavama same nagradne igre, korisnici prepaid koji svoj račun dopune sa 5 eura ili više od jednog ciklusa do drugoga ili postpaid korisnici koji imaju na vrijeme plaćen račun koji je veći od 5 eura učestvuju u ovoj nagradnoj igri. Nagrada je putovanje u London za olimpijske igre, a Telenor ovu nagradnu igru organizuje kao generalni sponsor Crnogorskog olimpijskog komiteta. Odlično. Pa da krenemo onda sa izvlačenjem prvog dobitnika za ovu nedjelju. Kao i prošlog puta, dakle, baza u kojoj se nalaze preko 50.000 korisnika koji su zadovoljili uslove se nalazi ovdje i izvlačimo prvog dobitnika. To je broj 069 522 760. Čestitam i ja. Odlično. Možemo da krenemo i sa drugim srećnim Telenor korisnikom. Dakle, procedura je opet ista. Pokrenuli smo bazu u kojoj se nalazi preko 50.000 korisnika koji su zadovoljili uslove, a to je da imaju dopunu prepaid računa sa 5 eura ili više od jednog do drugog ciklusa, odnosno na vrijeme plaćen postpaid račun u iznosu većem od 5 eura. I današnji drugi dobitnik ili dobitnice je 069 013 897. Čestitamo i njemu. Odlično, čestitam i ja. Eto da ponovimo još jednom ko je prvi dobitnik, a ko drugi dobitnik. Evo možeš ti slobodno da dodaš Adrijani. Hvala. Dakle, prvi dobitnik je korisnik ili korisnica sa brojem 522760, a drugi dobitnik broj 013 897, naravno 069. Da pitamo komisiju je li sve proteklo u najboljem redu ili regularno? Sve je prošlo u najboljem redu i mi čestitamo našim dobitnicima. Odlično, eto. Dobitnici će kao i iz prethodnog dva ciklusa biti kontaktirani već danas i biti obavješteni o daljim koracima kada je u pitanju preuzimanje njihove nagrade, a to je vrijedno putovanje u London. Ono što nismo naglasili jeste da naši dobitnici ne putuju sami, već sa sobom vode još jednu osobu. Naravno, već iduće nedelje nastavljamo sa izvlačenjima. Jeste, naredne nedelje još dva Telenor korisnika koji će otići u London, ali prije odjave bliže se novogodišnji praznici. Šta ima Telenor da ponudi? Telenor je naravno u duhu novogodišnjih praznika pripremio jako puno iznenađenja kako za naše postojeće korisnike, tako i za one koji se odluče da se priključe najboljoj mreži, odnosno Telenor mreži. Naši korisnici kroz moj meni pozivom zvjezdica 1, 2, 3 taraba mogu naći neke nove ponude, neka nova iznenađenja, a dolaskom u naše poslovnice širom Crne Gore također se mogu uvjeriti i naći po posebnim uslovima veliki izbor telefona, prije svega Android platforme, ali i tablet uređaja. Naravno, sve to da bi njihova komunikacija bila ljepša i opuštenija tokom prazničnih dana. Dakle, odlična najava pred novogodišnje praznike. Hvala puno. Hvala, mi se vidimo već iduće nedelje. Jeste, dakle, naredne nedelje izvlačimo dva nova Telenor korisnika koji će otići u London. Zato budite i dalje Telenor korisnici i ostanite uz Boje jutra.